pretvorom glukoze kroz proces fermentacije. Na primjer, rečimo šećer voćni. To je potpuno krivo. Potpuno sve krivo delaju doktori, samo da bi operacija, ovo, ono, da bi te na zadnje zajebal, pa da pod kiruški nož i još ti organe odjebaju, celoga te zjebaju. A onda te šalje ovaj ovome, onaj ovome, ovdje tablete, i onda si u kurcu. Kad ti razjebe totalno krvnu sliku i sve živo, ti si u pički man, dobiš rak, metastazi i odeš u pičku man. Onda te još ovi operiraju, odrežuju ti organe, tako da ti još prije rikneš. Tako da odeš odmah za godinu dana. Evo naš kurs, ovaj Janke Radl, njime te poslušati, ja mu imam, nemoj vjerovat doktor. Ma kaj ti znaš to da ti? Ha dobro, onda vjeruj. I nije dugo živo. Umro je prošle godine, blokirala mu je sve, imala je tumor na mozgu. Ja velim, ako otvoriš lubanj, ući će ti kisik u mozgu. Naša medicina nije tako savršena kao kineska medicina koja poznaje akupunkturne operacije i koja poznaje druge, i ona ima i drugčije preventive prema prilaženju takvih kirurških zahvata kojiš, ako i rade kirurške zahvate na mozgu. Inače nije potrebno uopće kirurške zahvate na mozgu raditi. Jer se sve može mikrokirurgijom, biološkom mikrokirurgijom raditi putem prehrane veganske. Tako da rečemo, radi unutrašnji mikrokirurg. Nema takvog kirurga dano na svijetu koji može izliječiti ovo tijelo. Tijelo liječi samo sebe. To je još rekao veliki Hipokrat. On je rekao, neka ti hrana bude lijek i lijek neka ti bude hrana. Zakon. Nema tu više kaj se priča. Ne možeš ti u kemijskom laboratoriju proizvesti stvar koju je božanski laboratorij proizveo. Ako bi htio nešto proizvesti, morao bi identično proizvesti ono što je u prirodi. A čemu proizvoditi kada je već stvoreno? Je kužiš tajnu? Čemu proizvoditi prirodne fenomene koje je već Bog stvorio? A Mojsijevim zakonom knjige piše, dao sam ti plodove drveta. I tu je amen, tu je križ. Nemaš ti šta dalje više tražiti ni pitati. Zašto je 10 Božje zapovjedi opći imperativ ne ubi? To znači ne ubiti nijedno živo biće. A mi šta radimo?